بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mahuli puas iban sinsanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito tukbal nato yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin masin pa isab kita niyo biubusan waktu amuin biasin waktu hawaktu ini kasugpatan nato in mga amuin nakawa nato 5 bayaon pangadjian manyo tiyo hakitab Umdatul Ahkam hi Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mapuas din dito magkulang maglabi yari nakita niyo hadis hikapito hakitab Umdatul Ahkam. Hadis hikapito hakitab Umdatul Ahkam. Muna-muna hari pa nato masabot in hadis, mabasa in hadis. In hadis ini hadis amuin liaggo tuod si mga ulama hatungod sin parakala amuin pag-ail. Amun hadis Humran Maula Uthman Ibni Affan radhiyallahu anhuma. An Humran Maula Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhuma. In hadis ini hadis amuin hatungod sin pag-ail. In hadis ini hadis amuin i'tanabihil ulama. Piaruli nila to di man lialag si mga ulama in hadis ini hatungod sin pag-ail, sabab in hadis ini namaytay manunjoki kaamuin kasampulnaan sin pag-ail sin kita niyo atawa hisyusyo in amuin mabaya dumawhat sin kasampurnaan sin pag-ail haatulan kiyawa piil dayang hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta in hadis ini manakupi siya sinamuin sipat sin hikasampulna sin pag-ail sin kita niyo insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin amuin nagbaktul sin kitab ini hapuas sinamuin tubig ipag-ail sin kita niyo. Mapuas din dito amunain hantangan sin pag-ail, mapuas sinamuin lang tabihan beta dito uno naman inamuin manjari hipag-ail biati sa mga tubig lang tabihan manjari siya atawa di manjari kasampurnaan bihan sinamuin tubig dahil di siunuran sinamuin hantangan simpag-ail amuin sipat sampurna simpag-ail piasawa sinamuin nagriwayat in hadis hatartiban niya. Mapuas din dito amuin siunuran in amuin sipat hantangan kasampurnaan simpag-ail amuin biya simpag-ail atawakan biya simpag-ail sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban salta impag-ail
deng ha mga long tabihan sifat sinamuin kasusihan asibi tahara as-sugra. Tahara as-sugra. In hadis ini laung nabihan kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ikapitu daingkan an Humran maula Utsman bin Affan an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu' thumma tamadmada wastanshaka wastansar thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlayhi thalatha thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsah غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Hadis dengkan Utsman maula Utsman ibn Affan kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kariun natu makna labayan natu maniutiu long niya annahu ra'a Utsman da'a bi wudu. In hadis ini long niya kita niya hi Utsman kiaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpara siya sinamuin tubig ipag-ail fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma salasan amuin nagpahain siya nagpatuang siya palima niya dahil nga amuin pag-aailan niya to nakatu faghasalahuma salasa marrat salta yasa kanina mo ilima niya to at niya nakatu piyag balik-balikan pag-ubos din ito summa adkhala yaminahu fil wudu pag-ubos apa niya at niya siyud in lima niya dapit patu paamuin pag-aailan amun inayat tulong tabihan mga gayong diya matukan niya pag-ubos daw na summa tamadmada wastanshaka wastansar apa siya na may mugmug iban sin amuin siyud niya in tubig palawom ilong niya apa niya siyunga summa ghasala wajhahu pag-ubos salta ihukasan niya in bayhu niya salasa nakatu wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan salta in lima niya sambil paamuin tubtub siku nakatu hiukasan niya inamuin lima niya sambil pasiku niya nakatu thumma masaha bira'sihi pag-ubos ampa niya siyapu in unia in pagsapura hindi subay aun tubig tinya dahil di apa niya lang na siyapu in unia thumma ghasala kilta rijlayhi thalatha ampa niya raisab pag-ubos hukasan in dua sikiniya nakatu thumma qala pag-ubos apa siya imian Utsman ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha wa qala pag-ubos niya muin nag-ayil apa siya imian laung na bunal tuod kita ko in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ayil biya sin amuin pag-ayil ko inibihayaon wa qala pag-ubos siya tuaon kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hada kabtangan ini man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsa
ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Isuyuin nag-ail. Ini kabtangan, isuyuin nag-ail. Long nabihan, biya sinamuin pag-ail ko ini. Pag-ubos, salta, ampasya si mambahayang. Duang karakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsa. Salta, concentrate siya pagsambahayang, wayroon tiyatali niya ununo, wayroon namuin mga long tabihan, pipikil niya, dukaing parakala, dunya parakala, simbaran niya parakala, manusya, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in paldusahan niya. Yatto din ha mga hadis, long tabihan. In hadis ini, din ha mga amuin, bang biya diin intuyo sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maghindo sinamuin parakala sin agama Islam atawa muna biya sin mga pag-ail parakala sinamuin kaya wajib sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In hadith ini tuyo sin mga sahabat long tabihan magpahati ha mga tao wayron nakahati sin parakala long tabihan biya sin mga pag-ail bukon imian sila in pag-ail ini long tabihan parakala ma'ruf di nakalagihan namuin suway naman hindu maluhay rin ini bukon bihato in mga sahabat karidaan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil dito in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matuyo-tuod sila hapag hindu bihan labi luba na amuin mga long ta way ta among tawayron nakahati wala imian in pag-ail ini parakala amuin di nakalagihan naman hindu sabab ni ma'ruf maluhay parakala maluhay in agama bukong bihato namuin dagbus niya. Subay kita maghindo, magpatumtum, magbayta, hatao, amuin, bang biya din, hinikapahati ta kaniya, haparakala, biya na sin mga simpag-ail bihay ini ring mga parakala dakula, sabab, di matayma, inamuin, ibadat sa lagu-lagu, biya sin sambahayang, bang di dumayaw, inamuin pag-ail. Salta, inamuin, paghindo nila rin di, buko namuin hindo sadya biya nakabtangan, sa amuin piyakita nila tuod inhantangan sinamuin pag-ail labay ring hapiil sabab bang biyayta labay ring hakaul aun waktu in mafhum sin bisara atawakan in katudjuhan sin kabtangan magpinda-pinday namuin long ta maksud magdihil maana sa liyabay ring hapiil supaya in parakala masawa amuin aktual tuod kakitaan amuin kasinguran sinamuin nangangasubo atawakan mabaya humati sabab aun waktu in paghindo labay ring hapiil labi siya ring deng in pagbayta paghindo labay ring hapiil labi siya deng sinamuin paghindo pagbayta amuin labay ring ha kabtangan long tabihan hakaul. Inyan siabot yan si mga ulama. Aun waktu inamuin piil ablag siya minal kaul hapag bayta mo hatao aun waktu bihani namuin hantang niya. Dahil nga sabi ato in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin Usman kaya ridaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin dahil di piyakita niya haamuin nangasubo ataw hatao in bang biya diin in pag-ail amuin makasibo atawakan mabiya sin pag-ail sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Impag-ayil ini dahil nga mga amuin ibadat sa lagu-lagu pa Allahu subhanahu wa ta'ala sabab amuin di masampul na dahil nga mga hikaru-arukon sin agama Islam bang di dumayaw inamuin pag-ayil sin kita niyo. Dahil di aun parsugpatan ininilong tabihan impag-ayil dahil nga amuin kasusihan asibi tahara as-sugra. Ubus aun parsugpatan niya patahara al-kubra amuin kasusihan malaggo biasin amuin pagpaygo dahil nga mga junub atawa pagpaygo dahil nga mga haid atawa dahil nga nipas bihan taharat al-kubra. Sa Allah subhanahu wa ta'ala tiartib niya haayat suratul Ma'idah. Hati niya mayta impiauna hati niya hantang simpagayil misan aun palsugpatan niya rakula papagpaygo sabab di masampul na sa upama aun hadasin taubihan dakula misan siya amuin hatulon niya nabihan mag-ayil na siya sampul na niya rin labay rin hadas asibi di dat tumaigi namin hadas dakula yatto. Sa inallahu subhanahu wa ta'ala tiartib niya amuin piaunen hadas asibi haayat suratul Ma'idah dahil hadas dakula. Muallif iban si mga ulama tiartib nila bihay ni namin long tapiaunan nila hadas asibi dahil hadas dakula sababin niya to pag-upi paningod ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin Quran hati niya yung Quran siya buta suratul Ma'idah ya ayuhalladina amanu idha kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain in kuntum junuban fattaharu. Hati niya haayat suratul Ma'idah siyabot na sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pag-ayil muna amuin wajib hukasan na pag-ayil hantangan sin pag-ayil ampa niya siyabot inamuin sinamuin hadas dakula amat hati niya paningod pag-upi ha amuin muna ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ikarwa niya lang na si mga ulama hati ko baha amuin impag-ayil hadas asibi daran sin tao amuin paghinangon iban amuin hihinang sin katan aun waktu in tao harawm sinang karumang kaadlaw makamatawd siya mag-ayil bukon biya sinamuin pagpaygo aun waktu in kaybanan mahang da magpamaygo mahang da long ta ang kaadlaw makaminsan ato ang kaadlaw makaro ang kaybanan long ta kaybanan makapit ang kapito makaminsan sabab sin jumaat ya tumamaygo siya dahil nga sabyag to inamuin pag-ayil yaum mo bihi balu hati niya in pag-ayil ini amuin ingkatan nag-ayil sadya amuin dahil pawakto amuin maglagi siya pag-ayil biasin manghang kadlaw yaon ang karumang kadlaw 5 wakto pinakamababa long tabihan makalima siya mag-ayil atawa makatuwa siya ingkahaw niya in pag-ayil daran sin tao ia-apply ha tiniya tiap-tiap yadlawan hati ko bihato namin long tabihan muna piaunay namuin tartiban sin pag-ayil hantang sin pag-ayil dahil ngamuin hada amuin pag-ig sinamuin hadas dakula. In pag-ayil ini in Allah subhanahu wa ta'ala in tao mag-ayil ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala namuin dusa niya lagi at tawakan in pag-ayil magsahaya hikarihil sahaya sinamuin pamayhuan si manu siya in siya yaon mag-ibadat tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin kakitaan mo hapamayhuan sin tao inamuin sahaya hapamayhuan niya sinamuin pangagad pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala lagi in pag-ayil mahinang day sab sahaya hadlaw mahuli hadis kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu wasallam amuin hadlaw kiyama yub'asuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina
min atharil wudu. At niya hadlaw kiamat papagsayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala aw mga alamat bihan biasin pamayhuan niya tawa sikin nila tuhod bihan dihila sumahayat to mahina nga muin long ta alamat dakula sin pangilahan hadlaw akhirat in mga tao yan amuin mag-aayil mga sila amuin mag-aayil aun alamat pangilahan doon kanini ni umat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangilahan sabab sinuno sabab sinamuin pag-ayil nila yatto kakilahan sila bihan duwaing daing ha kaibanan ibanin ini daing ha mga amuin pagtuyo sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haamuin magpasampay sin kakahinang sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misanda kumanlong tabihan biasin mga pag-ayil ini in Rasul in mga sahabat magtuyo tuod sila magpasampay magpahati hamano siya sin bangbiya diin in sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab dugaing in tao amuin bangsaw pa masya mag-ayil in pag-ayil niya hakiaingatan niya kahidukan niya iban sinamuin pag-ayil niya hakiaingatan kahidukan niya salta in niyat niya maksud niya amuin sumingod haatulan sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dugay ngin tao makaingat sin sunnat iban sindi makaingat sin sunnat dugay ngin pahala sin karayawan sin tao amuin nag-ayil sadya siya biakal na adat kaingatan niya bang biadin hantang sin pag-ayil iban sinamuin pag-ayil niya makad siya tuod haatulan sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-ayil lang tabihanin wudu ini banghabah sa Arab al-wudu lang tabihan in pagyanong wudu bangbahasa amuna kiyawa ding hakalima wadaa imma na niya al-husn wal jamal amuin marayaw atawakan karayawan iban sin pagpalingkat at niya malingkat iban sin marayaw banglong nabiha na amuin maksud maana sin syara bang unin pagyanon wudu atawakan pag-ayil long nabihan istimalul ma fil a'dha'i atin ya maksusa o arba'a amuna in mag-usal kaw sin tubig maghukas kaw mag-usal kaw tubig haamuin upat dahing ha mga anggaw ta baran ini biya na sin amuin long tabihan bayho iban sin 5 iban sin iban sin 2 siki atin niya muna bayho 25 iban sin iban sin 2 siki ala sifatin maksusa fisyar amuin hasipat tartantu amuin tiyutat sin sara ala wajhi ta'abbud lillahi azza wa jal maksud mo amuin mag-ibadat kaw kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan na mo in maksud in maana sin pag-ayil banglong tabihan nasara dugay ng maana niya bang habahasa sadya long tabihan haluka in maana sin wudu at niya kiyawa din hakalima wadaa in maana sin wadaa pagyanon al-husn wal jamal amuin malingkat yaon salta marayaw siya tawakan malingkat siya pagpalingkat atawa pagpalano pagparayaw pagpalingkat long tabihan aun maana niya hasara isab balikan tabihan imana niya hamaksud sin syara amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang kato atawa kabayaan sin syara biya na sin syara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya piyahantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imaksud sin pag-ayil amuna in mag-usal kaw sin tubig ha amuin upat ang gawta kabayaan sin syara papahukasan ha part sinamuin baranta biya na sin bayho iban sin 25 iban sinamuin iban sin 2 siki hasipat tartanto amuin kiatutat sin sara haamuin maksud kalna
magtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi, mari kita niyo pa hadis. Law nabiyan an Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu atau anhuma annahu ra'a Uthman da'a biwudu. Humran kita niya hi Uthman amuin nangayo nag-request siya bihan amuin tubig hipag-ayl atau ipag-ayl niya bihan tubig. Nag-request siya, nagpakawa siya amuin tubig hipag-ayl sabab in wudu hati niya amuin piil hapag-ayl in wudu amuin tubig sa upa may pag-ayl mo yaon. Kita ni Uthman kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagpaka tubig hipag-ayl. In hadis ini manunjo kiraysab mahinang tadalil in amuin manjari kau dumaak hatao amuin magpakawa tubig atawa kan magpatabang kau mangayo tubig atawa magpatabang kau bang biya din hini kapag ayel mo atawa ikaka mo sin tubig kapag ayel mo inatujari hasara inamuin mangayo kau tubig hatao atawa ka magpatabang kau bang biya din hini kapag ayel mo supaya maunin tubig inya tu jari sabab in Uthman kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiniya nagpaka siya tubig hipag-ayl niya. Pagubos faafraga ala yadayhi min inain. Pagubos siya to ang pasyabihan nagpahain sinamun tubig yat tubihan harap pa lima niya. Nagpahain siya sinamun tubig yat tu piyakawa niya harap pa lima niya. Palima niya. Faafraga ala yadayhi min inaihi fakasalahuma salasa marrat. Hiya naman siya sin tubig. Ang panyahiukasan in lima niya nakatu. Hiukasan in lima niya. Imaksud sinamuin yad amuin lima ri. Duwaing iban sinamuin lima. Insyaallah masabot na tura sumunod. Imaksud da hindi amun gulamay lima sambil amuin pad lima ini in hiukasan. Sabab in may tayat to hukasan niya to sabab ini ni wasila at niya amoy ninin muna subay siya di atin niya hukasan dengan mga Allahu alam hikmat may tapapahukasan ini sabab ini mahinang sabab amon hipag gumgum mo hipaghukas mo sin bayho mo hipag kuha mo sin hailong mo bayho mo palima mo nabang saw pa may ni malummi na maglummi ing katan bang saw pa maun najis kanajisan ing katan dahil nga sabiat to insara dahil nga mga hikmat niya muna biya simpiil sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam diak niya kita pahukasan muna inamuin lima ini dahil mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagubos atin niya hukasan niya biha makatu hukasan niya makatu inamuin lima niya hukasan niya makatu in lima niya. In lima, aun hal niya. Aun hal sinamuin paghukas sin lima. Bangkaw sa upama, muna, amuin in paghukas sin lima, aun yan lima sin tao, amuin laong tabihan, nagpipikit siya, sabab sinamuin karya sali, kapapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala yatto kaniya aun lima sintawlong tabihan naukat siya biha namun kaniya sali papanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala sa aun lima sintaw amuin nagpipikit siya bihan di siya amuin maukat asal yato kaniya sali kapapikit at tawakan nasunog napikit inya to era to problema misan niya long tabihan di na yato amuin ukabon niyang bukambuok dahil kun niya nabihan hukasan. In paghukasin lima dahil nga mga tibayhuan niya aun hal niya muna amuin bangsaw pa makaw nakabati dahil hatukan sibu datug dum iban sin tug sin adlaw inini aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamuin kahalan ini.
amuin hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw nakabati dayang hatukan, papahukasan 5 mo, hari pa amuin hikalugom mo matupapag unda matawakan gayong papag-ailan. Papahukasan na kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabangkaw sa upa, mabati mo rin hatukan, inini wajib mo hukasan inamuin 5 mo. Hikaruan niya, ito panagnaan kahalan, panagnaan hal. Bang sa upama, kawbati dayang hatukan, sibo dayang tug mo, amuin tug do matawa tug adlaw, hati niya, subay, hukasan mo in 5 mo muna. Pagubos, hikaruan niya hal, amuin, antakuna mustaykidan min sa'iri naumihi la takhlu min salasat ahwal. Bangkaw sa upamay sab, aun tawamin nakabati siya rin hatukan, pagbati niya rin hatukan, di na maig inamuin long tabihan, aw ni sabtu hal, ini amuin paghukas niya sin 5 niya. Tu kahalan, tu atin niya sipat hantang hal, amuin bangsaw pa makaw, nakabati dahil ha tukan si mudalong tatug mudum atawa tug adlaw atawa nakatug kaw. Pagubos panagnaan hal bangsaw pa man nakabati kaw ring ha katukan, amuin panagnaan antakun mustaykinan annaha nadhifa tahira. Bangsaw pa ma nakabati kaw ring hatukan, pagubos in amuin 5 mo yaon, yakin kaw salta halawng panghati mo tuod, in 5 mo yaon, hati niya malano in 5 mo, wayroon tuod amuin najis. Pagbati mo rin hatukan, yakin kaw hati niya halawng panghati mo, iban kihati mo tuod, iban siguro kaw tuod, in 5 mo yaon, amuin malano siya, wayroon najis niya, wayroon lumi niya, inyat to hati niya habiatun dagbos, abdal in hukasan mo siya. Hari pa kaw amuin long tabihan, atin niya pagtagna mo sim pag-ailat to, hukasan mo inamuin 5 mo. Hikaruan niya, amuin, inyat tulong tabihan, abdal in paghukas, habiatun hal ha. In, hikaruan niya hal, amuin, halaw yakin kaw sab, halaw panghati mo, iban yakin kaw, in ikaw tuod, in 5 mo yaon taka najis siya. Inyat to, hati niya, wajib siya, suway mo, hukasan in 5 mo. Nabangsaw pa may sab, hikatuhal niya, amo in pagbati mo rin hatukan, nagduarwa kaw, law mo, adakala, aun lumi, di ko kaya nga tamang nakapakain in 5 ko, lahom katukan ako, atawa, adakala, aun baay ni lumi, atawayro, nagduarwa na kaw, sinamuin malano in 5 mo, iban simbukon malano. Imbiyahin ni, kahalan in abdal, iwan in sarayaw-rayaw, amo in hukasan mo siya. Amuyat to inamuin, dahil mga kahalan, bang biya din inamuin, paghukas sinamuin 5 tabihan, in 5 ta, di na gumuha, dahil ito inamuin kahalan niya bihan, long tabihan, amuin, before kita mag-ail, atawa biya sinamuin, hinang hiusman, kiyaridaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadi mo pa hika luon in 5 mo papapag-ailan, ang papag-ailan niya tubiya mga gayong atawa undam-undam yaon pinggan bihan, wayron sa niya sa mga mun bihaon gripo na nadugay ng inamuin hal imbihat to inamuin dagbos niya sabang bukon di mo manjari hisud magtuy 5 mo papag-ailan buat malayng kansuway mo na siya bihan hukasan hakwa asag mo bihan in amuin tubig, 5 mo muna pamuhukasan. Dahil ang mga riwayat, hati niya, yasag niya namuin, piyagka niya sin gayong, 5 niya rapit palawa, pa niya yasag pato, pa niya hukasan ni namuin, 5 niya yaon. Ito on dahil ang mga riwayat na sabot, bihatin hantang niya. Pag-ubos, long na, thumma adkhala yaminahu fil wadu. Ang paniya, siyud, in 5 niya, rapit patuo,
to amo in papag aailan niya to. Siyod niya. Pag-ubos na hiukasan ni namang gulamay lima niya, imaksud sing gulamay lima niya, amon gulamay pag ano nini, dahil di maksud sin lima rin ni, amon gulamay, sambil papad lima ini, amon pad lima. Pag-ubos, law na summa adkhala yaminahu fil wadu. Ang paniya siyod, in lima niya rapit patuo, matu paamoin gayong long tabihan papag-aailan niya to. Ang paniya siyod. Pag-ubos, long nabihan, summa tamadmada wastansyak. Ang pasya na may mugmug. Kima siya tubig, ang pasya amuin na may mugmug. In ma'na sinamuin tamadmada ay taharraka. Amuin ma'na sin tamadmada ini amuin hibalon mo in tubig halawm sin simod mo. Amuin manggayom gumkaw. Bukon amun isod mo sadya atawa long tabihan di mo hibalon halom simud. Sababi maksud, sin paghibal yato, paglikot mo sin tataw, hibalon mo, halom sin simud mo in tubig, imaksud dito paglano. Di siya kanganan, atin niya, tamadmada, amuin long tabihan, at tamadmad, bang mo di hibalon in tubig, halom sinamuin simud mo. Lang na si mga ulama, biya din nin tao, amuin, hisud niyan tubig palawom simud niya at pag-ubos hibal niya pa niya tiyon sa upama atawa tao siyod niyan tubig palawom sin simud niya apa niya biyan hibal halawom piya paglikot-likot apa niya biola unin pag-anon amuin tamad mod dito amuin long tabihan amuin pag-anon tamad madara hindi amuin isud mo in tubig pasimud mo panghibalon na pamuhibula long na si mga ulama di mabista inamuin bangsaw pa maiuhawin tao siyod niya palawom simud niya pa niya hibal bihan pag yanong tamad maday ni hindi apa niya tiyon inya to dia tumabilang sa mabilang lang na hindi amuin isud niya simuin amuin tubig palawom simud niya apa niya hibula magbalik summa tamadmada wastansyak tamadmada atinya tamadmadatil hayya atinya amuin long tabian naghiwal inhas ima na rin di amuin maksud sin tamadmada ini amuin atinya hibalon mo in tubig ha lawom sinamuin simud mo aw niyan tao isud niya sa dyan tubig palawom simud niya di niya hibalon na panihibula balik inya to di siya matawag bihato namin dagbus niya mulong na tamadmada di hadis ini. Pag-ubos apalaw na kima siya tubig, ampa niya siyod, palawom sin simud niya. Ampa niya biula magbalik. Wastansyak, salta, amuin tubig day sab kima siya, amuin kiato niya pa ilong niya, siyod niya biyan, hianggit niya pa ilong niya pa niya, wastansar, apa niya siyunga. Amuyat to. Dahil nga mga sunnat, sin piili ni, sin hinang ini, amuin, ipagka mo, sin tubig, 5 mo rapit patuo, hanggiton mo bihan, apa mo hisunga, sinamuin, 5 mo dapit palawa. Amuyat yun dahil nga mga sunnat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amoy ni pag-ayal mo bihan dapit mo patuo amoy ni pagsud mo sa upama palom sin simud mo bihan in tubig dapit mo patuo inamon istinsya kini dahil mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hipagsud mo sin tubig palom sin ilong mo hanggiton mo bihan palom apa mo hisunga ulinan mo sinamun 5 mo rapit mo palaway sunga mo sa bihan ini rin mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inhipagsud mo 5 mo rapit patuo inhipagsunga mo 5 mo dapit mo palawa ini law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa balig fil istinsyak illa an takuna saima in pag istinsyak paghanggit sin tiwig palawom sin ilong subaya mo pakdag pakumutod matu palawom among pagyanong sin Arab lang na khaysum di palawom bihan buko na mundi adjakwa hanggiton mo siya bihan sa bangkaw puasa at niya buko niya to kalagyan mo hanggiton mo tud palawom
di sadya hagwa bihan okay na makasud palawom ilong bisan muri inahanggiton matupalawom sabang kopo bang tinihat to ha bang puasa di man jari inamunya to ha baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabang bukon puasa na subayatin niya bang kau magsud sinamuin tubig palawom sin ilong mo hanggiton mo sabihan pagubos hisunga mo sinamuin dapit mo lima mo rapit mo palawa amu at tubihat to namuin long tabihan istinsyak iban sin tinatamad mod at tiniatut amuin long tabihan simud mo hukasan apa mo biya mamay mo biya amuin manggumgum ko yon apa mo hibula pagubos salta inamuin bangko magsud sinamuin tubig pailong mo dahil mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lima mo rapit patuo hisunga mo sin lima mo rapit mo palawa pagubos long niya summa ghasala wajhahu thalasa dahil di ang panyalong nabihan hiukasan inbayhu niya nakatu niya bihan hiukasan inamu inbayhu niya inbayhu aun atin niya hinang sim mga ulama atulan mangbiadin unin biadin inamu sukuran sinamu inbayhu inbayhu aun lakbang niya iban aun lakbang niya pakid iban sinamuin haba niya laong nasin mga ulama inamuin haba sin bayho dahin di hamuin tubtuban sinamuin tiubuan sin buhok tarihak taas ini sambil mari paamuin baba sinamuin taku tabihan baba sinamuin bang takapungot atin niya haba sinamuin pungot ini haba sinamuin ini bihan amuin hababa sin taku dahil di hasukuran atin niya kuan sinamuin tiubuan sin pungot hababa bihan iban sinamuin taku amuin atin niya haba sinamuin taas simbayho sin taulong na sin mga ulama pagubos adapon inlakbang simbayho dahil hatay nga patay nga amoy ato namuin laong tabihan in bayho sin manusia bayho sin tao na bayho dahil hamuin mga panagnaan wajib halawm sin wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala papahukasan dahil mga panagnaan wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ail papahukasan haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maidah ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum atin niya papahukasan inamuin bayhu mayta in madmada iban sin istinsyak na lapay siya sabad inini impagyanon bayhu amuin bayhu hiharap mo bihan pataw hati ni amuin bayhu mo hiharap mo pataw reng mga hiharap mo papagkahimumano siya lamo din amuin simod mo iban sinamuin ilong pagubos amuin inindeng mga wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabihan papahukasan nabiadin na in mga sila amuin takapungot long tabihan o mga tao malabonging kilay atawa aun tao takapungot bangsaw pa may tao biha malabonging kilay atinya kalagihan niya to amuin hukasan to damuin kasuran matusin amuin tubig palaw bangsaw pa may tao malabonging kilay udi siya katilakan bihan atinya kalagihan niya to hukasan niya biha na supaya bang waira bukunda malabong waira to problema bihan hukasan niya marana sambil palaw niya to ada pong bang malabong subay niya to hukasan para yaw biha na supaya mabut matun tubig pa lawom sinamuin ginpaisan sinamuin pamayhuan niya in tao takapungot isab di na inhal niya di na gumawa dahil harua kahalan aun tao malabong impungot niya aun tao bukunda malabong titilag din namin
ginpaisan sinamuin bayho niya yaon. Bangsaw pa ma, titilag din ginpaisan sin bayho niya, hukasan niya to, wajib, hukasan niya to bihan. Yan. Bangsaw pa ma, atin niya, malabong yung pungot niya, subay niya bihan lamuin, kuanong bihan namuin, sa puhon marayaw, supaya mabuti namuin, tubig matupalawm sin, ginpaisan sinamuin pamayhuan niya. Hamanga sila malabong amuin, mataod to din pungot, marakmul bihan, na subay nila to amuin, sa puhon to marayaw, supaya mabuti namuin, tubig matupalawm pa ginpaisan sinamuin pamayhuan nila. Ada po ni namuin bukon, na subay, way na to problema, hukasan nila bihan magtuy, amuin, wajib, hukasan nila bihan magtuy, katambihan kahukasan, inamuin, pamayhuan nila to. Amuin ato ing kahalan, sinamuin lang tabihan, paghukas simbayho. In paghukas simbayho ini, dahil nga mga atin niya, itipak in ulama dahil di, wajib, inamuin, lang tabihan, in paghukas simbayho. Ini rin nga mga wajib sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ayat mo na suratul Maida, panagnaan, atin niya, wajib, hapag ay lamuin hukasan, tiutat sinamuin sara, amunain bayho. Pag-ubos, dahil hindi lang nabihan, wayadayhi ilal mirfaqayni salasan. Dahil ha 5 tub siku. Nakaturay sa makatu. In paghukasin bayho, makatu. In paghukasin 5, hati niya makatu. Wayadayhi ilal mirfaqayni salasa. Dahil hindi, hati niya in yad amunen 5 tayo ni amun dahil hagulamay 5 sambil mari pasiku. Hukasan mo ini. Bukun in laung mo kaya hukasan mo na sinamin na kaunat to, di mo na hukasan balik. Kamaw mo handay nga mga tao, bihan na pagpaham nila, ubos na laung nila mo inihihukasan, di na hukasan balik. Magtag na sila rin habuko-buko ini, maripa amu insiku. Inyato, di yato manjari. Inyato, di manjari bihato in pag-ail niya. Laung na si mga ulama, in tubtuban, sinamuin 5, pag-ianong di hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min atrafil asabi' ilal mirfaqain. Dahil hindi atin niya tagnaan, singgula may 5 tayo ni, sambil mari paamuin sikuta. Nahukasan mo ini, makatu. Sabab, in maana sinamuin ilaray ni, laung nila maa, atin niya lapay, inamuin bukun sambil, atin niya agad, inamuin siku, ini hukasan. Sabab, daon din mga ulama, nagbayta, atin niya nasabot nila, tibiya si mga mga ulama sin Hanafiya, atin niya bukun na agad, inamuin siku. Hapag maana nila sinamuin long tabihan, ila haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsilu wujuhakum wa aydiakum ila almarafiq. Dahil di. Maana lang na si mga ulama sin ila rin di, maa. Biyasin amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man ansari ila Allah, atawa ida khalaw ila syayatinihim, parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Man ansari ila Allah ay ma'allah. Amun yun din mga maana sinamuin maalong ilaray di at niya agad inamuin siku hatungod sinamuin pag-ail. Kabtangan dahil di hadis na sabut summa kasala long na wayadayhi ilal mirfaqaini salasa. Hati niya lamud hukasan in amuin 5, in 5 magtagna, dahil haamuin gulamay 5, mari paamuin tubtub siku. Ini wajib hukasan ini, wajib hukasan. In paghukas, hati niya, dahil hindi haamuin gulamay 5 tayo ni,
sambil mari pa amuin sikutabihan inini suway tuod amuin kahukasan. Intaw sa upama amuin biya na sinagi nato kaina amuin mga sila aung pikitin 5 bihan di nato kalagihan amuin long ta suway mo pa buklaron bihan ang bukang palabayan sin kuan di nato okay nato amuin long ta kalabayan sin tubig mamarahin na yato. In 5 aun hal niya bihan. In 5 di na kumuha dahil mga hal ini. Aun 5 amuin sampul na siya marayaw tabiat kapapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jukup in 5 niya, tinawayrun aib sin 5 niya. In ini, long na si mga ulama, wajib niya hukasan. Amuin 5, alhamdulillah, biya sin 5 nato sa upama, tawat 5 sin tao, amuin sampul na wayrun aib niya, amuin kari asali tabiat kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw, wayrun sat-sat uno-uno. In ini, wajib niya bihan hukasan inamuin 5 niya. Wayrun pikit, wayrun long tabihan utod, wayrun mga nakukuambihan. Inyat to wajib niya hukasan. Ikarwa hal niya amuin 5 sintao na uutod. Long tabihan pukul. Amuin kapapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakisatul khilqa. Amuin asal kulang in kapapanjari haliman niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sibudakan utod pukul atawa long tabihan bukun jukup hukasan niya namuin kapin niya to. In 5 sa upama bang aun aib niya in 5 bang aun aib niya bukun siya jukup di na kumuha dahil ha kahalan ini. Bang sa upama in 5 aun aib niya biya sinamuin tlong tapukul sibudakan karya sali kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan jimatu napukul atawa long takya uturan siya 5 unununan sabab di na kumuha dahil ha mga kaharan ini. Ikaysa niya imma an yakuna maktu'a mahal wudu amuin aun waktu at niya nautod na katan, napukul na katan inamuin amuin tampat pag-aailan haliman niya. So pamaring hakulamay niya sambil pasikunin nautod na katan. Inyat to atawakan long ta amuin waysab na utod katan sa aung pakapin. Aung pakapin, way pamiabot pa amuin lokal, tampat amuin wajib papahukasan pag-ail. Inyat to, imbihato yung dagbus niya, kaya wajiban siya amuin hukasan niya ingkapin. Sinamuin aung pakapin amuin kaya wajib papahukasan sinsara. Biya sa upama 5 ini, impukul niya way pasab miabot pasiku, nin amuin way pamiabot pasiku na kapin niya to, wajib niya yato hukasan. Wajib niya hukasan. Bang sa upama aung kapin, sinamumpukul niya, amuin tampat, amuin wajib sinsara hukasan. Bang aung patunakapin, waytod nakaabot pasiku, wajib niya to hukasan. Hikarwa hal niya, amuin tao, hati niya nakaliw na yung pukul niya, utod sin 5 niya, rin amuin tampat hukasan na pag-ail. Inyat to hati niya, di na yat to kawajiban hukasan yung bihato dagbus niya. Sa aun, dahil mga nasabot, Himam Shafi'i, along na kaya riwayat dahil mga salaf na kauna, amuin, hati niya, basa-basa una dyan tuwig, sintuwig, inamuin, tampat yato, amuin, laong tabihan, pukul niya to, basa-basa una dyan tuwig, amuin, nakaliw na rin amuin, lokal tampat, pag-ailan niya to, bang panakapin siliman niya rin, di na mga amuin, kataasan ini, at ini hukas-hukasan da kumanin niya to. Sain jumhur ulama di na to kalagihan hukasan sabab nalawa na namuin tampat kawajib ha amuin aayla na tao hukasan ha pag-ail. Nabiya din ng mga taulong tabihan at ini aw ni sablima sa paralyze na.
in paralyzed tao amun di na makahiwal di na kana naman in lima niya tinya wajib niya ratu hukasan inamu in lima niya wajib datu hukasan in mga tao mo in paralyzed nin lima niya wajib nila ratu hukasan bang saupama hati niya way na maraak nila di niya nakahukasan di niya mabasa in tubig way na maraak nila bihan inya to insyaallah subhanahu wa ta'ala hati niya sumambahayang nadya siya tawa mangyari kakausan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha way nato amuin long tabihan liukos siya tong sinsara bangsaw pa mawayron na tao amuin maraak niya maghukas minsan at di niya nakahikalugom sa jamat to patubig wayron na to sa niya sa in kahupuan niya in mga sila amuin paralyze in namuin lima wajib dat hukasan ni namuin lima nila to bang aun lima nila bang pahukasan nila dugaing tao at hilugom nila sinamuin bara nila tawa asakan nila sinamun to nabangway na to katan di na makahiwal na niya tuway na to insyaallah subhanahu wa ta'ala sumambahayang nadya amuin hahal amuin kakaus-gausan nila bihan insyaallah subhanahu wa ta'ala biya miabot na in amuin waktu insyaallah continue na to dakuman amuin hatungod sinamuin pag-ayil ini biaon hatungod sin kabtangan di thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hada wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil di haamuin pagsapusin iban sin paghukas sinamuin dua siki iban sinam mapuas pa rin ito aun dahil mga laong tasabuton na to khilaf sinamuin ulama hatungod dahil di insyaallah subhanahu wa ta'ala ha pangadjian balik yato masabot na to dahil di mga maastay manghud na mo pag-agama Islam in pag-ayil dahil mga ibadat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ayil aun sifat niya amuin pag-anong sipatul kamal amun sifat sampurna sin pag-ayil aw tawa aw satul kamal atawa bihan sifat alijza amuin muna in sifat hapag-ayil amuin masampul na to din pag-ayil mo amuin in katan makatu huhukasan hapag-ayil makatu muhukasan in pag-anwasatul kamalin namun hapaltangahan in makatuhin ang umadya makarwa way rato problema in hati niya di nakaw hati niya nakapag-ayil nakaw misan makaminsan da kuman hukasan mo imbiya mga lima atawakan bayho atawakan amuin long tabihan siki makaminsan way nato problema niya to hati niya okay na sain namuin bang kumabaya sampul na to din pag-ayil mo insyaallah subhanahu wa ta'ala subay kita makad amuin uno in hindu kato sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na sinagi nato kaina dugaing in tao amuin nag-ayil in i-apply ni hapag-ayil amuin kaya hindu ka ni hantang sin pag-ayil iban sin tao amuin nag-ayil i-apply niya in pag-ayil amuin kaya hindu ka ni hantangan sin pag-ayil salta in pag-ayil niya amuin miyakad siya makad in niyat niya paamuin sunnat sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugaing inamuin kahalan niya to on tao mag-ayil sadya way roon biya pakialam niya sin pag-ayil niya miyakad da sunnat iban sin way sa amuin kaya hindu ka niya bihaw nin tartiban sin pag-ayil bihat yung pag-ayil niya ito ay na problema insyaallah subhanahu wa ta'ala sa in pahala dugaing iban sinamuin nag-ayil kaw amuin imaksud mo mag-ayil muna hatartiban sin pag-ayil iban sin maksud mo amuin kalna makad kaw hasunnat sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban in pag-ayil mo amuin sampul na mo makad day sab kaw amuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah subhanahu wa ta'ala di nasadya namun tubtuban nato hamuin
ha kabtangan nasabot day di wayadayhi ilal mirfaqaini thalathan amuin hukasan inamuin 25 atin niya makatu 5 mo patuo iwan sin 5 mo amuin palawa in paghukasin 5 bukon tagnaan day diha amuin buku-buku ini harap mari bukon law mo kya hukasan mo na inamuin panagna na pagayat bukon niya to akadin niya to bukon niya to akad amun pag-anon hadis ini amuin niya to amuin hadis ini hukasan mo 5 sambil mari patubtob siko-siko sa bangkaw maghukas amuin long mo pag ubos kaw himukas yung bayho mo himukas na ko si 5 mo subay mo tuod hukasan ni amuin inibihan sambil mari pa amuin siko inibihan katan akad ini ni bang intao wala niya hiukasan ni amuin 5 niya ni pagbalik wala nasa wa bukon sahin amuin pag-ail niya sabab bukon amuin natin kabaan sin sara in kabaan sin sara hasupaya sahin pag-ail mo amuin hukasan mo magbalik in 5 mo deng hagula may 5 mo ini sambil tubtub amuin siko-siko yan siko tayo ni makatu marina sa pahan si palawabihan makatu muna mun tuota makatu iwan sinamuin lawatay ni makatu bihan hukasanta amuyat to imamuin pag-ail sahi haatulan sinamuin kabayaan sinamuin sara bukon hukasan sad bukon amuin long tabihan dahil magtagna in papahukasan subay tud hukasan bukon sapuhon in amuin sapuhon amuray namuin o singkita in pagsapuha o subay bukon sapuhon sadya wayron tubig niya insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin mabot na kita ni umatto insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahuli dito na sadya namuin patubtubon namuin pangadyan singkita niyo magbaap kamo bang sa mga kabtangan namo di wala imamo kamurak man magpaamo inya tureng kamo sadya iban mangsaw pa may sabaon imamo niya tubaha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan ini magtabang-tabang kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sahawihin niyo man kami bang mga awon kabtangan namo wala kimugdan haatulan kabayaan sin sara mahuli patubtubon namo na sadya rito wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi wa sahbihi ajmain.